Tigania Technical and Vocational College ne tongerete kiri moritani jamote ya mwanya netoritanaga courses chia ICT, Business and Finance, Building and Civil Engineering, Agriculture, Hospitality and Cosmetology, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering na ingi kathomba. Kumenya manto nkoroki toringire thimu gukurukira 0745 911 518. Email ni tiganiaeasttvc@gmail.com na website ni tiganiaeasttechnical.ac.ke. Tigania East Technical and Vocational College. Technical skills and innovation for self-reliance and sustainability. Wendo na wiregero bwakwa muraithirio mwega wa Meru Tv nwithirite wina muthenya jo mwega kanko wate ugeni methene yetu ya nteto kiriyara tukinyirite jakwa marieto kambita Damaris Kaburo Minyori na tukianjiriria ni aria mujumbe wa Ekoro County ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia aichukuru ya Momoi icigo mbunge gya Tigania West aithirite akiromba amenyeri banyu moche kithaka KWS kwithira bakiria antu bara baithire bakiurawa na intobira biethire bikio nyangwa injogu ntereiche Tigania West Adams muturia thirinja aina chona njira inda kura kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia yekene na ritoringe mama safi nethithi na mbere mutata kumba kwithira kia na bekura kiri makuru mwanya kaunti ya Meru arumeri ni kinyamara kia mpara araka Kailemia wite thithi na mbere mutata wikenda gutira kithomo kitikumba kwithira kia ngaratana kumania na mpara rumeri tentere mwanya chendwa ndai nao no tutiura ana batumba inya kuria nyanja cia uri moi bagaria kuria kwa wiki tukitajiri chiete kutisha kwa ana parabe na kura kwina karwanda ya kuria kwa wiki tumkiongete na momoi kubareta tumuchere pempe na mpoka kenda bare balance diet karibuni kwenda kuambiria deworming ikunenkera ana ndawa kenda minyo ekua kwa deworming program pambe niretie neo nanya nguecha kiano tu cia thirikari cia mama safi foundation na ngwete kia itwete bwega ya kabobotiani Kailemia kwina bata na bari kumba kwithira bake wa sanitary pads kenda gutira batu kumba kwithira bagita thukuru kaitena karabare on Kailemia ontubaweta kumba kwithira gitira kumba kwithira gita parliament gutira taxi romba kwithira gitura sanitary pads kumba kwithira kebeberwa je ministry na ya education na mbese isi atengero kagita muno kwa ministry ndainene kanairwa ana bari bagurairwa sanitary towels mantu andoni muno nuntu ari baikura na ndi bambirio omenya batita inya chukuru nuntu ibokira ibo ko winkwenda kuromba nya ministry nuntu ituraboromba abatukira mbeche sheja kere ekuru kere atongeri bekuru baba gwitwa woman representative nuntu baba kumenya thina yari na igeta kuraja kubatetheria ko tukenderea kaire na ziroreta dikuwa itedro ina taxi ende nyabara kupakura bomba kambe chenkai sana the buru Kailemia ombete kwithira kiromba thirikari witite na mpo imuzira kumba kwithira kiranto ombete kwithira Kenya ngrobia kurabia oni njondo andai akiwa nto mingi ombete kwithira gitotoro bone nyebe kumba kwithira bikenya ngukumania na kinyamara kenjo dena keba mono nto anto ibora njogu na mono oni nyan karwanda kare akwena park na muda jako iyo kinyangi na antu bakoragwa na ibuge tuminya ndekerwe ke kamete tourism and wildlife na nde kamete neu nte mama to achemania antu beto ibora injogu ibakinyangero irio compensation yao ekejari na ndeke ikio kioria nto nyanjogu ina cheire jire no tu kwa mara ina
na itukuthithia ura njogu cirema kwija na wetu mindene yetu ithithirwe ruji rwao cirigwe ura tuciumba kwija mindene yetu kumatieni mbitanda msimuturia nabo akariba mashaka iba kwithira bakitheta imukandarasi urawaingwe kubwithia barabara ekuma kibiritia wita ntumburi kiria baugite mukandarasi ate kubwithia barabara ina mpwe na kuombeka bakethirwo imbura eonino barabara itibwithitwe urabwithirikia buri ugwati bunene kiribo Elsi Mutegi na utwachio na njira enkinyaniru akariba machaka wa ndini ya kibiriche gicigo mbunge kia Buri bamenerete kontraktora peto wira ya kwenja barabara kuma kithaku kuthibwa ntumburi ikiraba kugarinja barabara ino na matirira ugwa yaboni ati mbura kaya kura bo maisha mao mari atari no ntubwa roye rwaro kaunuka no ntugutuye na drainage njirere barabarani ino gwita bwa kithaku na gwita kwanza jaruterera machaka tukethwa batu mbura kaura janaru otuku tuketha batu twi ruzi rutheri no ntu bakwethira antu babethithia njira bethira njira materiria bate gutunoga bate gutujari bate kujari nyama ica jantu bakethira baende bwa machaka ndeje no ntu njira nitereti ikibari nere na nje ibwaga itire ko nduji cionthe irikaura ikethira chitonya nyumba ciantu no kwigwero nino nejete kura na tutije tukathithia ata na tutije tugetau ko that means roji roro keja gutonya wa nja cietu batu tugwite inyaru kana inya tukathama tugetau ne tukathama twitena oni ankuga atiri mitaro eje roji ne thithwe kutandika mujuju botandika kinya thithu kuna gwitetheka rimwe mirimo kinya tiri neriku no ntutiri ruga nyomba cionthe nyomba cionthe kia cio yuri tiri kia bomba kuthithi batandike bwega mana bature roji ariku itiri ne no tiri wenyie na mitaro eje no ne njwe na aria roji robati gwitira mbere kura no ntugwa nyomba imwe itekarika toka teka gaitia jari barageta gwaka au niki no nturoji rundu na mamonka nyomba ciao dire turari tukunoga mathuganio ngari ciongo itiromba goka no tuireta ira utengari romba gokirengi na twana ni uturinjire ne tutwingi ya kuthithio na pole ikuthithio gita sana no tuna na rwantari 15 tweterete ngai mweri jwe 10 na ndikeja kurira au tutomba kwithirwa turi kuma twana kuma ng'ombe kethira ramiete kangirwa rua itothithirwe ndurene njino ntu inya ng'ombe tieto thaa ici kwaura itiona gwitaira ana bongwa skuru bationa kumaira indi batumite ntumokere kontrakto yo gukurukira mujumbe wa Buri mugambire ndikiri ko baruthangira njira no na mpwe mbere mbura itambiria kura na kubathiriria ugwaya oyu tukuria twi gukombeke kakimya kege kethira bathinya batutemera no mutaro ora no jitumba kwithwa tonya nyumba ni ndio ya contractor baraba ekunya rendikiri munene wetu atutegere jonto batwe twithinene batu twithinene ndito sana ibeje batutemere ito no muguru no tutumba okaranjeji tuli kuraja burwaja kuthukaga muno gwathumba kuthukura mbari ibathire ngugi yao na haraka mbere mbura yura tuone mawega jara bagututhithiria njira ni ongome turugorerwe kinya mianjire ekaruania biashara nyingi kwa munene wetu rendikiri ni nyaka wira na tuthikire buru na ari eje atutegere nteto ici ura gukara batutegere buru kinya mune mweshimiwa wetu muirigi neje atutegere njira iyo ura ciukara ntu batu turi atari ibathithie na kinya MP wetu na skume mantu ya jathirange mwaka juke kwa no juthire ju yonge tukiambire me tukambire no thino uriku tukambiria thino ou na ikaba bathithie mantu ya haraka na mapema mbura ikigwari igwe roji rona gwitira kinya ntubone njira cha gwita bwega romba MP wetu rendikiri atwirire contractor no ntu njireze yetu ni kwenda twikirwa drainage na MCA wetu nezire baria na contractor rendikiri na twirire contractor kethira njira yetu no ikirwe drainage twikirwa no ntu tugeta na rozi roro mbura izite kura igatukoronia na aria na waitu tafadhali atwikire nyamuira drainage na kwenda kwawe kuma machaka wa ndini ya kibiriche gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV nio kambitaga ki anayo public service bond rurairwangirwa wandikani thirikari ne kaunti ya Meru irwithirite rumeneretie gavana wa Meru Kawira Mwangaza niaraba kuga gavana uju nethirite agitumira mbeca bwigi no ntukinya kwandika arimu ba ECD kana banasari
batirandikirwe bura kwagirite bamwe barandikirwe kinyume na thirikari na bangi nabo bara babatire kwandikwa gwatuika tibo bakandikwa Mukirio Nkonja na gutwachio na mutarata bond kana kiama kiria kiandikani kiri thirikari ya kaunti ya Meru ire kwirikana ni utumika sethagarine ni thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Kawira Mwangaza kiri kuinyilia bangi na kinya kubathangikia muno barabara tangwe thirikari neje ya kaunti bwetesa director wa isindri bukamya muntu wache muchara na atakuwa weria Virginia Kawira ana uona public service yonde chieke tayari kwana why illegal transfers irabo kuthithia kuandika na kiutati na watho kurabo kuthithia kutesa andike ba county kurakupo batesa ndendo bwira atire bona Kawira ano robo ya directive future kutesa aritingwe ba county Meru na bobu ibange kwana one MCS bondi bathana neti ari mubaisi ndri barabara endete bandikwa lakini MCS babonde bekwatanira bawana kaule mwate Kawira kana nora kansile mareto yara bathana netie wandika antu baku na antu baro barandika kabari tambecha mandam gavana kithote na bare oria Virginia mbecha irathara arathana chuchia mpukumo inairaitire watu katukua kinya twi manto yara tuonete sana ndene Meru itete boya kugia kumbika ketheka Kawira akono mwira kero nisokere kuringana na musiasa Franklin Karute na urani mwandiki wa kiama kia Nopeo arua munkatha ikwina arimo banasare barabaromba kwithira bakiandikwa na baba ingi bandiki kwina mpukumo have information eliku ate mwarimu umwe wa cukuru emondene ya Igembe North yeta wa Kandale aritanete miaka 10 ndene Kandale ai mwarimu wa isindri athitheti ra ita volunteer airitanirete kuritana utheri lakini MCA wanatho together with the governor boya muntu ngebeya bamwekelela cukuru ira Kandale whereas mwarimu atwira au miaka 10 kuritana utheri antu andikwa weta weya na muronyukwe puritete mbecha andikwa ukandale kiuri kyakwa kira kinene antu bakandalire bathomethachia mwarimu uwo atorawa atiandiki kenda wetorita muntu unge kuma kuraya umureta kiri ana bakandale ana batumumenya mwarimu utwira u miaka 10 na atwire kuritana ana ba na atwire kuriana na ana ba na ate mwarimu bakwirutana ya miaka 10 akaritana cukuru alafu ukaironge na nte korea kinyo uraretere imuntu lakini ukaironge na ukaira wa mureta Kandale whereas mwarimu au miaka 10 Kiripotera Meru TV kumembe beta Mukiri nawe mujumbe wa South Imenti tawe Sadrak Bundi nethirite akithondeka barabara ekuma Kagoma gatia mwanka mikumbune ira ibatire kwithira ikithondekwa county government wa Meru na inyuma ya kwithira akiaranira na MCA wa Wandie tawe Aaron we mujumbe wa South Imenti Daktari Shandrak Mwiti kwa itara jairi nandi na thiurunkite kinjira ya Kaguru gatia gwita mikumbune iria ni barabara ya thirikari ya county lakini nontu ba ucore katikati ka MCA arunduranira na mujumbe uju nombite kwithira kibathondekera taura bwije itweregirite mbura ya ronino ndironere ambeje tethie kuthithia barabara iji kenda antu ba South Imenti bomba kumeria imera biao bila bakethete marigo eria na into binge bibingi na gotwike ngari ciao isikumba gwita bwega dina barabara nkuthithia na barabara iute ciakwa ni cia county barabara eji ya kuma Kaguru gwita Rugejo mwanka mikumbune kwonde na barabara inya nkuthithia nandi na ithatu ni cia county toka cia central government ni are kinya nkurukia kuria mwingi jo South Imenti kuimenyera kirimbura inene na ye kwirigirwa nthiguru ya Kenya ya El Nino gachoka ngwete
kwi antu baria bakwenja maiga na marandine kana antu baba gutegera bakona guntu kwao komba kuomoka wona mbura ya ratha itumeni muuro jugu mwaka mbureke kwao ibuye kuomoka muno kwaura na abwebere tutikwenda kwitha tutina calamities kana kwithira kwi muntu tukata ni untu bwa mbura wira nino kiri mantu jegi gutegia ruju rwa mbura ni kenda rugatumirwa mbura yake abwete na mbere nara ndoyite kungana nino yeja wone ura bomba gutegia ruju ruria kenda rubotumirwa bandaye onte gutha kwina ruji egita rero nino tethikari yake tugategera muno uria muntu akomba gwikaria nara kinyankurukia kuri mwingiro South Meru na Kenya gutumira mbura eje kuanda miti ni kenda gukinyaniria kiroto kia president wa Nthiguru William Ruto mbura eje te nene ande ni miti taura twitwande miti mingi na tuchoke twite mindene yetu turime na twande nontu itagaria riakwa ni antu bomba kuikira mbecha muko gwitike thuru kana na njira ya intobira barimite kiriba mabakari bantura chiagatia ni bakujirite barabara eje ni ngavana Kawira ende nyuma yawe kora makumithondeka mujumbe wa South na mithondekete itothikanirite ukageta muntu kama ng'ombe wene ariara muntu ungi no ntukore antu bakuthiuruka bakiugaga enjira ni mamothithete te mamathithia tukauga njira eje akubwira ni ngavana na ngavana ete atithithĩtie kana teu isandira koleja kugitathia MP wetu na nandi no ntuna kuonania kira giotigara ati kuya ikweja kweja othithiria antu bawe atukamwira ibwa mkiripotera Meru TV mbita Jeff wa Gitumamu. Nabo akariba Central Imenti bara batumara njira ya gitune ibaumirite na kumbura kwina mbesha ira cianenkaniri cithira cikithondeka barabara ije indi batethire bakithondekerwa ibameneretie gavana wa Meru Kawira Mwangaza araba kuga agita abachokerie mbia ciao. Mwandiki wa nteto wetu Kiroria enacho na njira enkinyaniru uriria kwithirite gukireta nkuchania ja kaunti ya Meru na baingi bakethira bakierekeria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza ethira akionuanja akariba kaongona ndi ni bejite kumenya chinchuite na mpitho ate kuri barabara yethirite gitengerwa mbecha ntereiji na mbecha iji ciomba kwithira ikiumirwa nacio ni ngavana Kawira Mwangaza gwatuika akethira akionuanja Marieta Patrick Muthaura maboto kuchi boto kuchi ndenda kwariria mantu ya barabara yakirirwa iria gwete kitone monka kaongo 5 milioni iti ciatengerwa ni MC wetu na cianengerwa ngavana Kawira tururia mbeca cietu no ciatengerwa mieri ine thiri ina cietere no itithithĩtie barabara Kawira gwe meyo ciethete njogu ekiriria na ndi twikuria atiri mbere weta twira na mbeca cietu ire no mbeca ici igwa ina cio obisini Eric Mwirigi aja turungi thokone kaongo gindu kia mpenda kwira ngavana Kawira chonto Kawira kawitite mama kurema kuigwa na yukinya muthia waku mbeca cianjire kaongo Kawira tukuromba ngavana gucoki ogita mbeca njire kaongo chonto iko inacio mkwira mama mbeca iwa nacio milioni 5 ichi choku haraka mbere maandamano jamberua kuma njire gitie kwijira nderia kweja mutharene kweja kaongo gwitia kirirwa mwanka gitune tukandamana mwandamanire jutonwa kukaire Yeto mbetagwa Felix Kinya unani gankwira mama kethira no raremerwo ingugi batu tutena usiano na ugwe ende maendeleo jetu ugwe mama te uratuthitheria mwanka jumwe otho itweregerete ikwari na milioni 12 cia kiraito na icio wambiriria na cio ngugi na ugutonya mwaka jumwe milioni cia kiraito 12 utengugi tuonete ciaku mama twajana ndio nengero kari finance yo iye kwira watwira ni ogatwitira ni ngugi mama utengugi tuonete kwinya finance yo iye kuo kunengerwa na ndi mama tukwire ndie kaorete na karuru nitukwe kinya tukunie kathita
ningi nyasaga na tukunia mama tukuonere seneti ende twije weta seneti uticoka uwe ngavana unne uge bwakwa bukugo be akariba bane bethirite bakiuria ngavana wa Meru Kawira Mwangasa kuona nandi no ethira akiumagarua kabakana mithambe jo bitikeje kura kiria kiarire ntigiri gicokera matandiko ne ethira akirita mbeche iji na kwithira akibaritira maendeleo ntukuiria kethira tigiri obisine bagieto mbeta kwa naftali ngondoki kira kwenda kwira Kawira no ntugetite ndienda amenya uchu mbecha iria cinenkaniri cia njira gitone kaongo gwita matirundi milioni 5 mbecha iu itukugwata bwega mbecha iu cinenkaniri na ijarairi na nandi twiromba mbecha iu ichitwe njira yetu irimwe nekare bwega na gwatwi uni betawa kendi kenywa samani ya mbunge mwananchi kaongo ugo mama ni ntutu kumenya werubo mantu jonde njire kirirwa kaongo kwina mau gwita mwaka baseball milioni 5 tukumenya inacio twakoromba atiri mama mbere wita ni tukawitite urete milioni 5 cite ngugi barabara eu no ria kureta milioni 5 cita ngugi barabara eu tukathithia maandamano kuma kirirwa gitune kaongo twina miu mwaka tumire baseball mwaka ramine itabwega kuma turaya kaongo gukuni wandia mwangambia gicigo mbunge gia Centriment ngikuinyiria ntato rieto wale Patrick Wastela nawe bishop wa kanisa cia Jesus Wina akaunti ya Meru tawe Bishop Kiremi naithirite akiumira na kuga akaunti ya Meru ititite bwega na ni kwenda maromba mwandiki wetu wa nteto MC Mwitonga na ututaririe cio ontu kwira akia atongeria na atumiria ni bombete kwithirwo bakiumira bakiarairia witina mbere bwa thirikari ya kaunti ya Meru ndio bukethia rieto na mwathani wetu Jesu Kristo rieto ra kwambitwa kiroria Nathan Kiremi kana prophet Nathan Kiremi wa kanisa la Jesus Wina Ministry ndiko ya kwarania na baubwe no ntubwa kaunti yetu ntena mpara na ntena nyonta ende na mpara na nyonta no ntubwa kaunti yetu ya Meru no to kaunti yeje niyo mami niyo baba niyo yoyo niyo biojojoi na niyo utorobo etu na ikwedire to kwena ntitikano nyingi na inene muno kaunti yeje yetu mantu yara tutana irigira kinyari kanari kana igitara tokire kuringa kura tutathugania guketho gukari uyu na gwatire uchiathi kume igitara Kenyatta ura wari ombere na icio mbere Meru gutire yethirwa egiuta tena thirikari ethirwe ndene ne wete thirikari mbaru bwega kume igitarira ria bangaine ria mamate atongeria betu baba nene bamwiraria bakiraitu na bangi baba ingi bakara weo abantu mwereria ntumungo Dubai na bangi baba ingi bara ntumba kugweta thaiji na twithara twithirikari ndene na nema gutira isi weja atwinga arugura mirango state house yonde together twendene ote mbije teri katwe ya nekirira nawe kinyauke akuthira no taukiri kukethwo kwina ntuba kwenda kwa kirira ugaichia thia nchamba ire nguko yuanga kinyamera ekomi yarenge gakwira iguru ria cio thikira kirira itagita kauga woici antu betu kabwakira kabwakara mwaka mantu jathuke buru ituru ici antu betu Kameru yatigwa nyuma Meru ina antu aichiumia ibuturimire ibuturithiri ng'ombe ibutuandire miti na into bingi bibingi ibututhomere ini Kenya ote county ingi na university nyingi ya Meru primary schools both government and private Meru niyo embere yani effort yonde batu tuichomete ni gento kira gituletin down Meru ni atongeria raia bonde baitete ngugi uraba muthwa labda governor reke itwendane turombanire na rais weja na jau ni jonda rekia kuthirwa nkigua mbita MC Mwitonga nkuleterete kuma mutindo kanga na wendi sisi Tharaka South harakuriungite kirikia mano kana kiri mambura jago kongwira kionture kia Tharaka na ithirite akiuria atharaka baande miti kenda bakumenyera rera kirimbura nene raijite na Nkuruki akaboria bethire bakiwatanira kenda guturia untuire bwa Tharaka. Mwandiki wetu wa nteto Jeff Agituma nacio na njira inkinyaniru.
muthia kiri mambura makuonania ntuira bamirega mwanya kiri cukuru ya Tharaka University mara maruthikaga gwakira mwanka. Akere Professor Musari on acting deputy vice chancellor wa administration ya finance planning and development cukuruni na wamo na DCC wa Tharaka South. Kwa kielelezo ya wiki ambayo tumekuwa nayo ya cultural week. This is an annual event. Ile tunachukua wiki moja ili wanafunzi waweze kushare the cultures kutoka different parts of Kenya. A good event that took place, and this one shows that we as a nation have a rich culture that we need to promote and preserve, so that our future generations can get to know what was there as compared to what it is today. This is wa Tharaka South gitumira kanya kaka kuria kari gutumira giontura bwega ni kenda gugikuria na gitikaure. Our theme of today, of this year, we should use our cultural diversity to have unity in this country, in this university. Culture should not divide us. Culture should unite us, however diverse it is. And we need to embrace cultural relativism for unity in this country. And we use our culture to have meaningful and sustainable development. Tunataka wanafunzi wajue culture ambazo ziko in different areas, so that when they interact, in case they come across culture ile hawataki, wajue kuwa ni culture yetu hapa Kenya. Na kagitani gaka mwingi weterete mbura yara niyo DCC akioria kari gutigeri bakwanda mitene kenda gutigeri bakomenyera riera. As we expect the El Nino rains, let us continue planting more trees so that we improve on our environment. We need a very conducive environment for learning, and we also need a very secure environment. We as a security committee, we are committed on ensuring that there is adequate security. Keri Potera Meru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi toka Mbita Ndagara Waigũna. Iucia Ndagara Waigũna icio ciatwĩkĩraga tanta nteto cietũ na njĩra ĩndaja ũkorobo ruarenga gũcokeria nkatho cia mwanya mũraithĩria no ntobo kwithirwo gwatanĩrĩte na batwi methene ya nteto kuma rĩa twanjĩrĩrie mwanka au twakinyakinya mũthiene ũgachenjia mũtambo jakwa marĩtwo kambĩta Damaris Kaboro Minyori.